Hakha Times Chanchinthar ilongai thla ang acher tu man som tuangi NLD chuan tlangram party MP homing ngai sakdeu ka ring minister pu Paulun min thang sarkar thara NLD party chuan tlang chung palai hi min pek ve arin omti in ZCD party a chinram sarkar social affairs minister pu Paulun min thang chuan January ni som pakhat khan asoi Union of Myanmar ti hi ram zongzong ni na chu an ma ni ko mi pui che ni lawin tlang chung ke ma ni nen kan zapaya kan din ni in kan tel ve vek awangin union hing pu the ani NLD party a ho tulian deu ten ram state le district a te kalin tlang chung ho ne na thok tur chuan kan som don ani anti ke ni chinram po local ve in tlang chung mi po an ma ni party MP chau ni lawin min pek ve nge ka ring ani ti in minister pu Paulun min thang chuan Hakha Times te na asoi NLD party hian tlang chung mi te nen thok ho tur an tlo tum to angin state engi moza ta chuan an jin kwal mek ani ti thu kan don na chuan asoi bok chinrama chuan ZCD achangin mi pahni le CNLD in mi pakhat in chapna an hua an thil ti theina an hmang ve thei nge tura ngai ani Hakha khothara electric heater awang in thum aka nga u tan wai aboral January ni kwa sang ni somni pakhat zandar som pakhat vela khan electric heater akan awang in pathum akang ral in kang pathum zinga in pakhat wa tu 7 star phekok dor nei tu u tan wai chu in kanga hian aborala he in pathum kang zinga in pani hi pukkiau linga in ni in pakhat hi nyang hung in ani an pani hian rangwa in ve ve ani bok Zandar som pakhat vela engtia thoknge ti shat lawin in hi akanga fire department te ahuna kalin jingdar som pahni le achan ve vela an in kang hi an chel mit the ani nunna chanta u tan wai hi 7 star pihok dor nei tu ani a anupui le afanu te hi than tlanga an jin lai ni in an ina hiam phekok da na go down po ombukin azawai hian akang ral veka ama ruang po hi me kan mi hnuwa kan hu thei chau ani ti in nei tu pa pu kiau linga u pungun ling chuan Hakha Times ne na asoi he thila hian Hakha Township Fire Department officer Puthian Nuam Mong chuan in chu akang ral veka akan na chan hi electric heater wang ani a akang ral ho hi ke ni in kan su dan chuan cheng noi kwa le thlem ani a kang chhel motor pathum tuipek na pahni office motor pahni le ambulance pakhat nen kan kal ti in the Hakha Times ne na asoi in pathum ka nga hian in pakhat chu tuma an omlova pakhata hian chung member pasari omin an chhuak mana u tanwai hi me ami hnuwa chau athi ani ti kan she thei ani samni somni pakhat kuma tun tum hi Hakha khut chunga in kan voi khatna ani bok van toina tok chung kwa ti hi chin MP speaker Puzau boy minister pu Paulun min thang minister pu Sui Chiao law officer pu Soni thang chung le chanbong nei tu ten puina thengem tak an pe ti thu kan dong ani Hakha Municipal Committee Chairman in Thanna nei tur achiang thei ri lo Hakha Municipal Committee Chairman thar Thanna chu nei thoi tur ni ma se aming list pezat le ani le thla achiang ri lo ti in January ni som pakhat khan thu kan dong kasha swalo chuan February thatop ani lo chuan March tha chunga in Thanna hi nei tur ani a ke chu ka tel to don lova midang te tel ve hun ni in kasha tunata na ming list an pek so to sa kasha china Pidota veng achang in Putha she pu heaven pu Steven Van Big le Putin min veng dang hi tu tenge ding dona tel don ti chan takin ka shiri lauti in Hakha Township Municipal Committee Chairman Bu Khin Mong Win chuan the Hakha Times ne na asoi Municipal Committee Chairman than na hi atlang puin February thatop ani lo chuan March tha chunga ne chin ani sani somhi kum chunga Thantlang Court House office a ki zami somkwa panga report a om Sahni somni kum chunga chinram Thantlang Township a courthouse a report case zahni somkwa panga a tin salai thongpi chuan a soi sahni somni kum chunga soi how to case hi azawai in zahni somkwa panga ani a heng zinga pathum hi chula soi fel ri lo ani adang zahni somkwa pahni chu kan soi fel to hloma heta case tamzo ki bai chungcha report lut ani hloma adotli a chuan COVID-19 wang ani COVID-19 wanga jela dalu an omnuala bai chungcha nga ero poisa fine tirin cheng sing thung theu kan fine tir ani thakata hetiang case hi som achanga som panga in karo oma chuan thil danga chuan sungel lam chanchin ani bok jela an dalu ho hi atam bera thlathum thani thakhat le kar khatte an ni a jela da tur ti chungcha nga lung oi lo te chu office puyakal te pu an om ve a khakha chu an ma ni right chewa ni awangin district office the state office a pu an kal thei tho ani case jang pathum na chin fel lo te hi kum sang hi som hi kum to pa report lut te an ni awang in kan ti fel 5 man lova January ni som hi pakhat sang hi som hi pakhat a la soi ho tur hi kan ching felang ti in Thantlang
Township Officer Salai Thongpi chuan the Hakha Times ne na asoi kumthar zana thantlang te rol chen khat te zan fak chu duty ten lo manin he konga hian an buai hle a zan tlai hnu a leng how man theina an ni le ni lo chungchanga kan zo ne chu General Administration Department thantlang chuan dan an lo siam to sa omin zandar som pani atanga jingdarli inkar pon chwa theilo na dan ani a dan zom lo te hi man theini in thantlang in dan lo siam sa thani chung chu zom tur ani a khani atlin chuan ama ina top ve meyanga ani lo le atharan siam chu atharin kan zom ve meyang ti in Salai Thongpi chuan kan zo ne te chu achang kung kama signboard tarman text an pek lo chuan report ani ang putam ong shen Hakha khuchung kung kama signboard tarman feedback ani lo chuan report an hi ang ti in Hakha Township Municipal putam ong shin chuan January ni som pakhat khan asoi Hakha khuchung kung kama ban emo signboard chen khachu a clear in atar na ban te po atlu lek lek atam taka om to a hemi chungchanga hian hei hi aban phuntu in mo phurna alutur ani khopui mel bang po ati moi lo lebok chuan zirna lam paper tar ni lawa adang ani chuan kumkhat atan in rem na zia ani anga aman pelo te hi dan angin kan chimang ti in putam ong shin chuan the Hakha Times ne na asoi Hakha khwa chu chin khopui ani na angin ama ne na in rem tura cheibol le cheimoi aphu a khochunga signboard chin khat moi lo tak tak le hlui to tak tak aban le cherop to em chu kumkhat atan an teksa awanga tar ni in a chen khat hi an tar ban pe du lo tian omnol awang in tun hnuwa chuan din hun azirin ma an na to ang ti in kan thu don na chuan asoi Chief Minister Salai Lian Loi chuan falam tlau hun khwa electric a mei hun na an nei Chinram chunga falam township tlau hun khwa electric chu Chinram office Chief Minister Salai Lian Loi chuan sangni sokni pakhat January ni kwa khan hun na an nei ti in thu kan dong he electric mei hun na an nei a hian Chinram office Chief Minister Salai Lian Loi Municipal Electric Minister Pusu Chet chuan thu soina hun an neya tlang hun VCP pubiak lian zam chuan lom thu soina an nei bok chuan tlang hun khwa electric mei hon na shui hi Chief Minister Salai Lian Loi Municipal Electric Minister Pusu Chet Ramlis and Fiana Officer Pulal Tin Mang le Falam Township Rail 2 Officer U So Tun Wai chuan hon na ribon antana he hon na hun hiro pui taka nei ani ti in Falam IPRD chuan asoi Falam Township tlang hun khwa a electric an nei the nan hian sanghi sompakwa sanghi somni kuma Chinram office budget chu 117 million zawin siang sak ani a khopung puin darkar somni pali chung karen an nei ve to don ani khazong khatun tum the Hakha Times in Chanchinthar kampuan the te chu ani e